Očekujemo svakog trenutka da starter pusti prvo nadmetanje 5. trkačkog dana na hipodromu u Gradačcu, na hipodromu u Vuković. Trka je puštena. Najbolje je startovala Tijara. Tijara, brza na nogama, odmah pala na nogu, izbila na lidersku poziciju, na drugom mestu je Ovar. Trku vodi Tijara. Tijara sa Petrom Radojevićem na liderskoj poziciji, na drugom mestu grlo s blinkersom u ovom nadmetanju, a to je ko drugi do Ovar sa Goranom Krstićem u sedmom. Na trećoj poziciji je Simurg, Alac sa belom lisom, na četvrtoj poziciji je Crazy Little Thing, a na začelju Strategic Princess. Hasta la Vista Baby na četvrtoj poziciji, trku vodi Ovar. Ovar, druga pozicija za Simurga, na trećoj poziciji Tijara, na četvrtoj poziciji je Hasta la Vista Baby, ali krenuo je Tika Vujković u sedlu grla Strategic Princess. Strategic Princess izbija na treću poziciju, na začelje pada Tijara. Ovar grabi napred, na drugoj poziciji je Strategic Princess, ali miran je džokej Tika Vujković, treća pozicija. Hasta la Vista Baby, pobednik iz Zagreba, iznutra galopira Crazy Little Thing, zatim Simurga staje, obilazi ga Tijara, oni su na poslednjoj i predposlednjoj poziciji u ovoj trci. Zajedno sa njima staje Hasta la Vista Baby, a trku vodi i dalje Ovar. Ovar, dve omice, Irkinje, dale su se u poteru za njim. Ide grlo kojaše Miroslav Jovanović, to je Crazy Little Thing. Crazy Little Thing se dala u poteru za Ovarom. Crazy Little Thing ili Ovar, Ovar ili Crazy Little Thing. Na trećoj poziciji Strategic Princess. Napad grla Crazy Little Thing. Da li će Crazy Little Thing nadmašiti otpor Ovara? Kako ga je potukla do kolena? Da li se vraća Ovar? Ide napred Crazy Little Thing. Ima vremena da uzvraća poljubce publici Miroslav Jovanović. Crazy Little Thing, prva pozicija, Ovar na drugom mestu, menja noge, treća pozicija Hasta la Vista Baby, četvrta pozicija Tijara, peta pozicija Strategic Princess. Vreme pobednice je 1 minut 51 sekunda i 1 desetinka. Možemo polako da pređemo na ceremoniju dodeljenja nagrada. Rekao je 30.000 eura da će sad, sljedeća pobjeda 50 i tako ćemo dizati. Manir pobjede sigurno, 8 dužina konjskog tela je Crazy Little Thing navršila favorizovano. Naravno uspelo da porazi osvajača engleskog derbija 2005. godine, motivatora. Gospodin Mudo Pešalić, direktor preduzeća Gradačac, uručuje pemper gospodinu Galiću. Dame i gospodo, moram vas jedan aplauz za dobru kupovinu, za dobar izbor. Ona se zove Crazy Little Thing i zajedno sa premijerom Miroslavom Jovanovićem slavljaju u trci Gradačac. Vreme je minut 51 sekunda i 1 desetinka na 1600 metara. Pekar je otišao u ruke sada već bivšeg vlasnika, gospodina Sulje Vukovića, no dobar izbor rezultirao je eto odmah i triumfom u dvovodačkom nadmetanju 5. trkačkog dana na hipodromu Vuković. Svaka čast za Crazy Little Thing i žokeja Miroslava Jovanovića koji su uspeli da nadmaše favorizovane Ždrebce, Ovara i Hasta la Vista Baby. Teret 62 kg. Sva grla se nalaze unutar start mašine, reklo bi se s ove pozicije. Svakog trenutka iščekujemo start nadmetanja memorijalnog Tika Vuković. Trka je puštena. Neko je zaostao u mašini, to je Miss Irish, odnosno Cifra. Cifra je pomalo zaostala u mašini, ali vrlo brzo hvata priključak za ostalim učesnicima ove trke. Se vidimo ko će izbiti na lidersku poziciju. Da li je to baš Gypsy Song? Ne, to je Destination Paris.
Destination Paris se kida u rukama džokeja Tike Vujkovića. Veliko je pitanje, treba li ga pustiti da ide tempom kojim on želi da ide ili se treba boriti sa njim. Na drugoj poziciji također ruke na ratu, grlo broj 4 Beduin Prince, treća pozicija za Also Fast koja je napokon naučila da ulazi u start mašinu i slavila prošli put baš sa Miroslavom Jovanovićem na hipodromu u Gradačcu. Na četvrtoj poziciji je Muamer, na petoj poziciji Rivolina, na šestoj poziciji tamo Gypsy Song i na začelju Cifra. Napad Beduin Prince na Destination Paris, ali Destination Paris odbija taj napad za pola dužine konjskog tela. Kako grabi Destination Paris, ali isto tako je dobro raspoloženi Beduin Prince. Na trećoj poziciji se nalazi So Far, prvi korbač opomene dobije Muamer, evo drugi korbač opomene. Rivolina na petoj poziciji, zatim Gypsy Song, pa na začelju Cifra. Obišao je Beduin Prince, Destination Paris, trku vodi vrlo ubedljivo Beduin Prince. Beduin Prince i Slaven Jovanović ulaze u završnicu. Kao prvi, neko je pao i to sa grla Cifra. Nije to sa Cifre, to je da li sa Rivoline, Aleksandar Šašić, molimo kola hitne pomoći da odu do džokeja, džokej je ustao, dobro. Beduin Prince, prva pozicija, molimo vas pazite samo džokeji na Rivolinu, druga pozicija u So Fast, treća pozicija By Destination, četvrta pozicija Cifra, peta pozicija za Muamera i šesta pozicija za grlo broj 1, Gypsy Songa, molimo samo da obratite pažnju, molimo... Vreme pobjega Beduin Prince, minut 49,7. Pemper odlazi u ruke gospodina Enimarka Poljevića, vlasnika General Security VO, tima koji posjeduje trovodog Beduin Prince, Nenko Tazijeva i Beduin Čast mi je Prince. izuzetna, što sam ovu nagradu osvojio, sam jako dobar prijatelj sa vašim, sa gospodinom Suljom Vukomićem i to mi je s time čast što se njemu tako sve. I vaše roditelje. Hvala lijepo. Dami i gospodo, molim vas, još jedan aplauz za grlo. Beduin Prince i njegov jakača Slavena Jovanovića za pobjedu u grup 2600 metara. Memorial Mustafa Vuković, Beduin Prince i okrenimo Kodronija. Sudijski kolegijum opominje džokeja Aleksandra Šašića koji je pao sa grla broj 3 Rivoline zbog neopreznog jakanja. Mašine, bar sudeći po koračanju, opa neko pade od štalara. Trka je puštena. Dobro je startovao Black Lave, dobro je. A na čelu su Derviš i Vroš. Međutim, na čelu izbila Marseljeza. Molim lepo, Marseljeza beži kao da je đavo juri. Na drugoj poziciji je Vroš, na trećoj poziciji tamo Black Lave, četvrta pozicija Derviš, peta pozicija Valter, šesta pozicija Moons of Jupiter. Trku vodi Marseljeza, 3 dužine, 4 dužine prednosti u odnosu na Vroša, na trećoj poziciji pola dužine iza Black Lave, zatim dužinu iza Derviš, potom dužinu i po iza Valter, potom 2 dužine pa Moons of Jupiter. Trku vodi Marseljeza beži, na drugoj poziciji je Vroš, na trećoj je Black Lave, na četvrtoj Derviš, peta pozicija Valter i na začelju je Moons of Jupiter. Trku i dalje vodi Marseljeza vodi ovo natekanje, napad, tamo, samo jedan trenutak, napad Vroša na nju, na drugoj poziciji Marseljeza, na trećoj poziciji Black Lave, na četvrtoj poziciji Derviš, na petoj Valter, na začelju Moons of Jupiter, ali ostao je još čitav krug i ovaj odsudni pravac na čelu i dalje Vroš, na drugoj poziciji je Black Lave, na trećoj poziciji tamo Derviš, na četvrtoj Valter, na petoj Marseljeza, na začelju Moons of Jupiter kojeg već gura džokej Aleksandar Šašić i on dobija korbač opomene kako bi, Derviš ne zna gde će, ako bi mogao Black Lave-u da se popne na leđa bilo bi dobro, ali to ne može. Trku vodi Vroš, druga pozicija za Black Lave-a, treća pozicija za Valtera, četvrta za Derviša, tamo na petoj poziciji Moons of Jupiter, jaše ga džokej Aleksandar Šašić, sve
sve od sebe daje, ali konji odlaze, a oni ostaju i oni Marseljeza. Trku vodi Black Lake, Rose Blinkers na čelu, Black Lake, Walter, još je odradio svoj deo posla. Black Lake je preuzeo lidersku poziciju, na drugoj poziciji nalazi se Walter, treća pozicija za Derviša, na četvrtoj poziciji posustali Groš, 100 metara iza Moons of Jupiter i Marseljeza, i da vidimo ko će dobiti ovu trku. Pao je neko! Pao je Derviš koji je sve vreme šetao, pao je Derviš, molimo hitnu pomoć da ode po trenere jahača Zlatka Omeragića, pao je Derviš. Black Leaf ili Walter, Black Leaf iznutra, Walter s polja, Black Leaf ili Walter, Walter ima prednost u odnosu na Black Leafa, Walter gosti Sarajeva ide napred, Walter, Black Leaf, Walter, ponovo dobija veliku trku kao što je svoje vremena slavi u derbiju, sada slavi u trci BK Kumar Zlatih 2400. Black Leaf se bez borio, drugi prolazi kroz cilj, Groš je treći, Derviš galopira bez jahača i tamo borba za četvrto mesto koje će osvojiti Moons of Jupiter. Sad on traži izlaz, op. Neka ga neko uhvati, pa prođite s druge strane, neće vam ništa. Dobro. I Marseljeza poslednji. Ide desetinki, gospodin Murkovaški, uručite sada pehar gospodinu Čenanoviću. Molim se jedan aplauz za Valtera koji je zaista zaslužno slavio u trci BK Kumar Zlatih 2400 metara, u sedu žoki Tika Vujković. Vreme 2 minuta 50 sekundi i 9 desetinki, manir pobede sigurno 15,5 dužina, nadmašio je Black Leaf-a, Black Leaf je bio 39,5 dužine ispred trećeplasiranog Groša, Groš je 90 dužina, ostavio Moons of Jupitera. Ovim se završava 5. trkački dan na hipodromu u Vuković u Gradačcu do naredne godine, doviđenja i prijetno.